Tangiding biar ning TikTok guru. Beda penjual gorengan loh. Sesampai PATN guru pas pendem makin pelakunya kita ketemu. Siapa nyaman nia siapa roh? Iya nia roh. Penjual gorengan, awal jual gorengan geng terok kuliah. Mangkane kiai ini kasih andi santre si mangken berpan peleman ngetek duk ngetek tak kok terjadi apa-apa napa luar. Padahal benipaan kan. Benimbun tengah-tengah pantai ijab rujak. Ongku tak ijab. Keluar anan letaknya tanya akid. Dateng letaknya tanya. Beda tak ada. Banyak kok. Beda orang ngojak sini kan nih. Gagula. Makin nih kagak. Nak kana ampun tak hidup iku. Anak apa kau bigula? Makin lah banyak nak kana makin lah kerong ke HP nak tak kerong kering tuan nah. Makin ni kalau jek kerong ke HP nah, rata-rata kerong ke HP nah tak kerong kering tuan nah. Kula mator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Sesami-sami kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, seteja guru ngaji, seteja tokoh agama, seteja tokoh masyarakat, sia kompol pasemuan mulja malam aris mangken ngereng tua akin malar muka beliau-beliau terus sehat. Malar mukai paringna barokah umur, malar mukai paringna barokah rezeki, malar mukai paringna barokah amal, malar mukai paringna barokah nak potoh kaula ajunan malar muka melua barokana. Semulja Bapak Haji Syamsul Arifin sarang Epu Eliyah sesamangken gak dinto mabada acara maulid Nabi, zikra maulid Nabi sekaligus haul para sesepuh. Semulja Bapak Kepala Desa Kampingan beserta setejak peratur, semulja Jam'iyah Sholawat napa pun El Musafir, semulai kela ampun mau sholawat malarmu kenambah na barokah. Seteja warga masyarakat Kampingan dan seteja masyarakat sedi luar tisagak dintoh semalarmu keterus sehat dan jangomor. Alhamdulillah malam semangken beten kaula sarang ajunan paringi tapangki salera pole gelak tetemui lobuk makin nika etabeng ke Kampingan malar muka terus apolong dunia akhirat
Tapi kalau ben artian apolong di tempat selesai ya mon geran pada masuk neraka ton mbian termasuk surga ya tak kau gula tak selamat mbian selamat kan nyaman keng tersepada selamat. Para rabu sebatan kaulamul ja'akin bada setong ulama berkaitan mak daya deh arah apa macam nak ngempul kang kau dengan bada ulama sekak ima para rabu ada buning dalam setong kitab asbana al-imam al-Qastalani beliau gento ada bu mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hiyal hayatu apa kok junub ya padahal kok lemari apa jeng ngucap tandi wudu gula mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hiyal hayatu allati man hurimaha fahuwa min jumlatil amwat. Cinta dak ka Gusti Kanjeng Nabi nika berarti dan deaki orang kini ka odi maka pasera seicegga orang banika atena sampai tak andi rasa cinta ka Gusti Kanjeng Nabi maka orang gaento fahuwa min jumlatil amwat masuk orang la mate berkeng guna jalan berarti mun mati jalannya mana apa cinta tin sekarang kong berarti ini kan termasuk cinta tin saya tak cinta yuk saya tak cinta ke Kanjeng Nabi berarti termasuk cinta tin karena apa cinta ke Kanjeng Nabi itu adalah esensi dari sebuah kehidupan. Jadi hakikat orang odik itu cinta ke Gusti Kanjeng Nabi. Jadi mau terong ketawa ke cinta yang hakiki dan pantas dicintai, pasera Allah dan Rasulullah. Jadi beda orang bangoca siapa yang harus pantas saya cintai? Allah dan Rasulullah. Selain itu cintanya harus di bawah yang dua itu. Jadi mun pas beda orang nikah cintanya para Arabu di atas saya dua ke nikah. Tak langkong nyon sabora. Antos ke nikah. Sekejap aki bakal beda musibah yang akan terjadi. Tapi Nabi gulaban sambian gak itu cintanya kepada Allah. Cintanya ke Rasulullah. Kento alebian bencinta ke keluarga. Alebian bencinta ke anak kompoi tunya bahkan alebian bencinta ke abah tibi berarti gulaban sambian kan itu orang odi salah orang odi berarti gulaban sambian kan itu pantas dihargai. Tapi mau beda orang yang diharamkan artinya dicegah untuk cinta kepada Rasulullah ini berarti termasuk min jumlatil abwat termasuk orang semate berarti tak patut kita hargai. Muhammad. Salah setong cinta ada ke Rasulullah. Kento gula mangki juga. Beda ulama ngarang kitab nyaman kitab Pak Asy-Syifa bi ta'rifi hukukil Mustafa. Nyamanah Syekh Fudail bin Iyad. Labba beliau ni rampok. Keng kadung sadar kak ditopah teti ulama bahkan pernah endik santrinya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i santren ini kan karena sanad ilmuna juga muntut dari wanita kadung sadar teti rampok atau apa pas akhirnya beliau gento termasuk endik titel orang seatapa ning dua tempat haram ning Mekah Madinah pas alim sana alim salah setong senyantre Imam Syafi'i tak kung tanggung ya makanya
ikan ton mon beda si bajingan jak kocai mon lo tak kok pahingan nikah ikat gelu ya ya munjan sarap berarti lain kan lain mangkan ni kepada Rabu tak ningan Sunan Kalijogo guru kan ni kocak berandal Loka Jaya alam iki kan berandal Loka Jaya alam siapa sadar basera siapa sadar lamba Sunan Bonang Raden Makhdum Ibrahim sera Sunan Bonang nikah putrana Sunan Ampel andi tretan nyaman Sunan Derajat Raden Kosim misalnya dan Raden Kosim Sunan Derajat Makhdum Ibrahim Sunan Bonang bade gamma bade Tuban masadar saat masadar berandal Loka Jaya gini mulai tetirek lapangan lembak berandal Loka Jaya niatnya tulus tapi caranya salah niatnya tulus tetipun bedereng soki cerai kalah apa kan salah cara kan ikalah apa langsung yon talaki kerengken miskin kan ikan salah ajar dibudin pai pesadar caran mesadar dan rumah iming-imingin setong kejunilan bisa ngubah emas tadi wak buan des langsung tadi emas embian terbisa ngak nikah le tak usah ke Cina Wawi le tak usah antar ke Cina Wawi mata tahu jangkau benar anak kancang apa cipir kancang ya kancang gula mon tedung ning hotel atau sama jar engki gula mon istirahat tedung hotel kayak mata tahu ke Cina coba tahun gula ngisi kasa jawaban man bu kira kan bolan reng samu reng mekasan bah tak tahu ka jawan bende kira kan cek kodin apa kok abak jamun bahasa ini kan jadi akhir tabangki sarang belandal Loka Jaya ini bahasa ini bantero apa ya tero ngari kok seret langsung tetimat seret langsung tetimat kan gula matur nikah kelumari niki bismillahirrahmanirrahim debun Habib Hashim As-Segaf santren Gasat keng mondok di Yaman beda orang menyatakan orang wali ini kacauan wow seperti Tuhan bisa merubah ini benih seperti Tuhan bukan orang yang dekat dengan Tuhan sehingga apa yang dimaui paring haki wan Allah jadi kayak gitu tare dedebun Habib Hashim nih kan pada nembian andi pese sebu keng depak kebeli andi pese sebu keng depak kebeli pakai leo-leo sebarang cara ndak rumah ternyata ambian andi kan Cici Mukmin jadi nerjak sumenep kayak kan Ciher Mekasan Cici Mukmin pahamian di kan Cici Mukmin Cici Mukmin open ke sampean bah ngocam ya Ci kok tertawa kebeli Ci oh iya mah jak pun kebeli jadi di saya sebu tak luang sekali Cici Mukmin toron ning ndek gelu ning ya ning Surabaya Cici Mukmin nebos nikah meliaki iki ya sebu tak luang Cici Mukmin bedentar ke restoran ada norok ya tak luang depak kebeli Cici Mukmin tedung ning hotel bintang 4 bintang 5 pada norok bintang 5 gitu seleman dia kelama tepak kain panas jaring tak tahu ke masih panas sebenarnya celam jadi korle potor waktu kasih panas ya pas poton Sebu Robiah tak luang baik baleng-leng ning ke Denpasar ke Singaraja ke Kuto ke piye tak luang molele oleh tak luang sebu ni keberada bukun semak ke Cici Mukmin mun pas semak ben senyip te Cici Mukmin Allahumma shalli ala Muhammad
Hmm? Adalah esap padan benorek bolan sebak ke Kapolres gawa acur ayo ko makapi orek paham tak cok no manu ban Kapolres tangkat cok no manu ban sirene kakeroane Kapolda tangkat acur ayo ko makapi orek pas dia demam biar mun pas semak ka senyipta Kapolda. Aduh Allah. Menengahkan ika guluban sambian bararabu kan jareng. Degadang guluban sambian gak dito bararabu. Lep tekan lep ruwage. Nyari kemuljaan di luarnya Allah. Tak bisa di mana mo. Soro nemo. Tak bisa. Ingat boleh gula ke Syekh Fudail bin Iyad panika pernah debu. Kana rajulun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimin pada setong sahabat lelaki pada ning setik na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanzuru ilaihi wa la yatrif. Beliau gak ditobar Arabu ngolatin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la yatraf tarfata ainin. Taget terus nih tak ketep sekali pasti bu di nama Arabu Gusti Kanjeng Nabi apa aja bu ma baluk anak pembian ma pas tak ketep ke gula sekali cembian nih apa pas ke gula mak curiga ma pas tak ketep sekali apa qala bi abi anta wa ummi atamatta'u minan nadhar ilaik demi ayah kaulah demi abah kaulah kula mangken ni ngabasaki seneng ngulat tiajunan ni seneng alebihan pada selain itu tak pedegap sini kadin itu salah setong tanda cinta ke Gusti Kanjeng Nabi debun ulama sampai semangken terongolat na Gusti Kanjeng Nabi make tunyane porop na kor beki ngolat di Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula ma tora manteri rezeki akhir ambian mun rezeki yakin insyaallah berarabu ko besar keng melarat nih kan bulu sampai mangkentang mendatang tak bisa aulang mulun mun tomba absaab sekut gulu ambian to man tomba absaab tak to man sek ruwa mun tete dung ba sek pambian bangucap absaab sana melak matu makalakin bon lanjut Musallala Muhammad ternyata makin si Samsul panika berarabu keluar obong takung makin sombak komun pah banyak kada nih kasih hadir dengan pada pikiran gitu pasti gak ki buru paki mau beda monoton pas ki buru paki beda so ki keluari berkat ki burukan kekepi beda menteraja genten dari Allah ini kesalah setong tante berarabu tunyan kayak itu demi peruntukan untuk maulid Nabi kan cak monotan mending kami impian mabade tak mabade pada boy dak masan tak kira nulai tapi impian sampai mengeluar obang yang tanda cinta kan luar biasa kecuali yang bermasalah cak saking tak mabade impian bekal palang umpama pah mabade soakal jaring dak apa yang kita mabade lah di pah keluar kan luar biasa berarti leres nama punten kecuali mbian geng pas another mama engkau mun bersalaman ku amono tem pengabi 100 juta lain ge arukan berarti another cerik nadar tak another geng ku amono tuh kok ngatur na kiai ngatur na kiai sekampingan sekingking umpama harinya pas dekik engkau beda muslimatan musliminan dekik bah hadir di gini kan cerik mah kita mau beda masalah jadi kepaham beda ini kan berarti luar biasa ngerti jelas pada bini tak melaki emas kutus sedih jaring landi emas Mas Durrahman
beran benem masih pada dinaru bener. Tapi ternyata lagi emas ben selake kan luar biasa sih. Ada gorsokor selake sama nikah juga nikah sasasa rakora atana kudu kan mungkin selake menikah kan cet andi tugas itu semua kayak bahasa bini bang ucap tinggal mas ambian tak usah atana ambian tak usah rakora gule paham bian reng lake gule si rakora gule si atana gule sesa kan luar biasa ring bini bah swarga gini kapu amin swarga bah ibadah tak geresak mangga nambian mon bah kalampin na guru jepel kata guru nin selake jakik ndak di ngakil jakikil kini keberarti mbian geng tambah na ibadah ya muncul alan du tamil kadeng ki bayi ngak cenojan guru parara butul alo tolo celor ya lebih biasa pada mbian andi anak geni guru njareng gor la anu sakoni bah guluri tanah du tamil kadeng kini luar biasa ambian tak sadar napa mun ambian munatana guru kulak ku bae de urban lakena ide urban potrana deng kadang orang lain pae pangampong guru mun apa jang guru kenjerna beki kambian ko anapa sehatana selake milogia ambian mun apa jang selake milo anapa senyari beleja nika terus nika mangga ada debu na Gusti Kanjeng Nabi kak dintos saompaan seda urban potrana seda urban bini na kru bernilai sedekah coba sompaan bernilai sedekah bang ucap duca wajib kiai mak bernilai sedekah nika hebat Islam hebat umat Nabi Muhammad pacet tanda sedek pasalamat ta pasalamat kapi ni masuk surga ni kapi cok cek banyak cara untuk bisa masuk surga sedikit ini cara guru sampai bisa masuk surga dujak misem nilai sedekah mayu dujak misem dulu apa misem cetak luang apa kuning di mana nembian lagi cetak norok assalamualaikum deki sebini bang ocak selake bang ocak kening berit are benih kening berit mas ki bulu beda keterang negi musleh padi burin selake bang ocak iya doa kia tertak ko mata boleh betul boleh gula tak masuk akal geng hadis sesohe gula setekerjat lembok ki ajar hadis beda hadis keluar dua orang dari rumah ya terang aki punya anak kanan tak terang aki hadis keluar nih mak bisa tinggi wa fi bud'i ahadikum sadaqah tak ngerti aja dalam kemalok na anjiri badasi bernilai sedekah pas sampai para sahabat ni matur sedekah akidah pakai jeng Nabi ada bu betala bener ajri ya mun ibaki ka beni kenang nah haram tapi mun ibaki ka kenang nah bernilai sedekah Allah cak kata jeri ya sedekah tetijan pula Islam ni kakak umat Nabi Muhammad luar biasa nih sambian tak usah ngajuaki proposal langsung jadi umat Nabi Muhammad Balamba Nabi Muhammad dipatabarin mana Muhammad bakna taro apa korsi iridoin bakna sejak kateron jadi apa marah korban jadi bahrido Allah matabar kepada Muhammad minta apa wala saufa yu'tika rabbuka fatar do mana minta apa Muhammad ternyata Nabi Muhammad sepenta beni tunya sepenta gento beni jabatan sepenta beni kesehatan sepenta Nabi Muhammad pun apa wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar demi Allah abdina tak rida mun umat abdina setong bayi masuk neraka abdina tak rida Allahumma sholli ala Muhammad pasambian ni kepi tolong sareng Nabi Muhammad pemasuk ke surga kepi kobosan na yun keng sa sasago li setong takok ki nyeper
masuk mon mason keng mari nyeper le nyeper nih kesepotot bang ucap naja gun masuk neraka duare saare na 1000 tahun adalah kerker bah biandang ini kaper jak secap-cap di kapoi neraka mon ipatoron ka bumi ini ancur secap-cap bapak hikate dungin tak lagi amat dongku sanlai pemasok ke dalam nika ancur sanla ancur kapi conglot kapi ikan TN bakal aban kolek sianyar tujuan apa liyadzuqul adzaba liyadzuqu al adzaba supaya orang ni ke arah sain ke adab Allah itu tidak mare mun sampean kan loka kan kita tambahin suntik kereng mare mun jadi siapa senyuntik ke siapa sabri nanti nyeri poton nih salatuat senika pelka iko ni ka langsung icap-capin nana aduh ngetek ya termasuk ya mak mau jamin bang termasuk swarga udah pada apa langsung amin jak monreng bini tapi sesenikah ni orang kafir menembian insyaallah aman karena ayatnya kan kafir keluar innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nusnihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzaba innallaha kana azizan hakima songkuna orang-orang sekaper setak berjanji ketang ayat-ayat riang saufa nuslihim naro bingko ipapotone ipangkeng dalam apoi neraka kullama nadidat juluduhum bila lekolen re ancor leconglot kapi badalnahum juludan wairaha bingko mai gantena kolek seanyar selain liyadzuqul adzab sabaja orang-orang kafir jiria arasain dek remetang adab mangkan senga kalimat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid kru beni pese melono napa kru nikmat aba ibri sehat senga iman jege pada benik kayu ini napa nyaman nih gelas ni kamu nak lain nginjam motor ibri nginjam boleh apa bersih mau ni babali baber ni kamu pah kotor iba bali di pah ngocak guru nginjam boleh ya bener uleban sambian nikah ban Allah le beri nginjam beda yuk nikah beda nikah beri nginjam uleban sambian bot nikah bersih mayu bersih mangkan ban Allah mun nikah bersih ban sambian nikah ban Allah tambahi boleh cara bersih derma lebat agama keimanan kelakuan kebagusan pebanyak macam istighfar pebanyak macam solawat pebanyak sedekah ni bersihin khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha guru kan ayat zakat guru berarti sedekah ni bersihin tambahin boleh rezeki tambahin boleh kesehatan tambahin boleh kesenangan ijak ring dak aba-abaan di pas tak pati tahu asa kalangkong ka Allah jak sing ngucap alhamdulillah dan tak derep jak mun tak derep ada alhamdulillah maknya mah Glenon embian lamba enga gi masuk madrasah keluar mun keluar dari WC mari nekani hajat napa bacaan alhamdulillahilladzi at'amana dharma alhamdulillahilladzi minal adha
Aku kena bodoh selangsung wa'afani. Bodoh selangsung minal ada. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa'afani. Nikah berarti mau nembiani baca rosa baru berarti tak berarti macam. Keluar dari jeding baku naper sampai pakrido. Damar ya si masuk ke sekolahan. Padahal ki buru mare muang gitu. Tak maca. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan, yang telah menghilangkan penyakit dari saya. Keluar penyakit si buang keluar. Tak usah ke bereng agen angin bae mun tak keluar telurare aslim ya. Mun tak beretabu ya. Mangka nembian mun la kena tedung bah temu metotot. Berubah ngocak mbian sehat ben ya Kak ya. Alhamdulillah Kak sehat. Mbian bah ngocak geng sing ngiding aki pelengan ke kwa. Ada ring ngiding aki pelengan yo. Senyom pelengan. Mun ngiding aki ku di ruang. Kini kan beda dua jan yo. Beda saya nyama fusa, beda saya nyama durat. Mun durat guru saya amonnya durat sini kan. Makanya nyamai durat. Beda saya nyama fusa. Ada pemain nyamai fusa. Guru nyaman si maleng guru yo. Tak temu geding, nemah temu aku sabar kana. Keng mak ningi sulam taufik mai debu itu ya. Ningi debuin. Dari macam ningi sulam taufik. Mon ngiding bau nagini kah termasuk masuk ada lisan mun rasani. Tak repot tinggi. Ya tapi itu on sabora kini ke tata krama sing ngiding bauna. Tapi tata krama saya akan toja akan to anding benyanore. Malah pol. Akan to anding benyanoreng ki bah ngocak nyongo awat kuwada iman reng oreng. Bangun sapa merere bangun cak sehingga maksiat lesan tengok apa engki kesini kakek ngabaan jangan tok jaban soromba ngerti gi kulaban mbian dengar sini kah mikirin ni noreng mulu lo tak pati mikirin ahlak ambek kau oreng jelas tak langkong ya semua orang ya mbian dengadeng po ampo ki. Wah, jak pun sepeda motor ben seremban. Ya le mere kata menoreng. Ya mata mere je eta menikir pengkir loro. Babak anu wande iya. Kini nyaman hama haulal hema. Tadi pet nyerempet ke tanah larangan. Kini kamu bisa kiri pengkir di kiri tamenin. Ya mere bekul. Wah, mau ngakas kan saya kurang. Pada ban senikan ayo ikan toni pada reba taman ni pada orang seram dulu reba guru seram anapa mak le tadi anu na jeren pakan jeren ben pakan sapen pas ngocak sehingga tak langkong jare are pada si andi ambian ngelambi pahyuan ni pengkiran dinan kini nyaman hama haulal hema jadi nyaman ngua nembi pengkir desa ya nyelodor desa bangoca orang bawa mbien saparol hijau tak tahu jeng koning ini nah keng ada setibi gua ya mangkan zina ni kebeni zina menolo si haram nyemak ke zina haram polan hama haulal hema ruang nyemak roda masa tak ngerti dia anu narwa beremero tak beni zina jelas haram arwah muqaddiman arwah wanduanan ning tang betengah arok tak uli keruan nomor teloan beda kanjana nyaman setan bi setan serop lanjut pas aku ngocak ke laki atole ada orang lanjut lebih baik apa
ya sadud dira'ah sadud dari'ah mbian baradabu talakong hindari sesuatu yang akan menyebabkan kita mau berbuat maksiat lagi contoh-contoh nih kan areng bareng nggak nih kan nih mangkan mun ring bini mun jalan jangan kutu areng bareng bulan begrawan yu tangiding mbian ning TikTok guru bade penjual gorengan loh sesampai PATN guru pas pendem mungkin pelakunya kita ketemu siapa nyaman nia siapa roh iya nia roh penjual gorengan awal jual gorengan geng terus kuliah pas sampai dia niaya perkosa pas sampai pendem ning kene kae pendem ning tanah sanlai kale ternyata apa bekang nih kana tak kelampi pada pasal kale nih mangkan rem bini ngastete mangkan boleh minta tolong ke sambian wahai para wanita tutup auratmu halo karena ring laki kadang-kadang saboran tak tegaan roh tak tegaan deki bang nyala aki selake mun sampean ngendangan angki munan di iman awat kuat kebi mun pah perpan nak kana sih pak saboran mari nginom mari ngakui narkoba lo barmbian rantawa salam mangan dari mana kah hati-hati waspadalah mangkane kiai ini kasih andi santre si mangken berpan pelemanan ngetek duk ngetek takut terjadi apa luar padahal benih paan kan benimbun tengah-tengah paan tak ijab rujak ongku tak ijab keluar anan letaknya tanya akid dateng letaknya tanya badet ada banyak kok tanya akid dah mak ban ping mak nyambi sepeda nak anu kok apa la jabi katibi mah benda terkakakan tin mak bah takok kana ni kemun berdepan apa sera saja po ring tuana sera saja po guruna bada orang ngojak sini kan nih gagula mangken nih kage nak kana ampun tak hidup gua anak apa kau bigula mangken lah banyak nak kana mangken lah kerong ke HP nak tak kerong kering tuana mangken nih kalau je kerong ke HP nah rata-rata kerong ke HP nak tak kerong kering tuana kula mator tak ningnya lagi nak kana anak apa berarti ring tuana kurang perhatian lebih banyak perhatian HP kan nanti bengering tuana lepas sibuk dari kelakon nama nondoro tak penting nyatanya akianan badat ada jaring mungkin jarang loh ring tuan ini atanya ke anan meriah bejeng lejong jarang bejeng lah nak meriah asar benar jarang paling gun sedikit pertanyaan ring tuan kakaan bede ya bede kamar tanya aki meriah bejeng nabatan keluar padahal kini lebih penting ketimbang kakaan bede ya coba dengan mari ngakan ben ya benih mari bejeng ben ya ada melarat ndai dulu bentah gula ini bener apa bentar sekarang kong berarti ini kesadar sadar manggan potran sambian nalikan bade poduk tiga lembon magela tak penting arti kepelajaran besi bade poduk anapa guru aman jaga ban kiai jaga ban pengurus pejang jaga tahajud jaga zikir jaga Quran jaga tikal mun masalah tak ngerti ampon tikal tak kok geng jadi bibit tak penting ngerti bah iya muncul tak penting ngerti diri atas bibit remak anan gula masabah terus cerdas muncul dari bapak ibu cetak pati cerdas bener tinggal buatan apa sepenting ning poduk larok torok peraturan poduk mbiar putra nampun insyaallah barokah karena terus terang kak kula nikah matorengak nikah kula paham juga banyak ring sepo kak dinto karena memang terhimpit oleh kebutuhan jadi anak
komo lo lengkin punten no kangin badai luar embuen bagi arit red bekoh arap perula kana olar yuk hah arap aja bobok sangker gula pun pada pengajian siampo ingat nih kemak binian maka lagi anda ringin tar dah yuk olar bok sangker napa kurteku kebinian pun ke lagi anda entar tako ngarang ya Allah jadi mau kebinian yang kebederoman ya doh lauko ya jarang gini kasih jawab benih gula lanjut ayo mulai mangken nikah napa boleh nikah mangken gula ban sambian diberi pelajaran nikah haul almarhumin sesepuh keluarga Haji Samsul sarang Ibu Elia nikah Haji Samsul mangken di obang ngah oleh para bengesepona nikah nyaman arabat pungka benih kun mikir rende de masih molo ngebuah karena mangken ni banyak orang kun mikir molo ngebuah molo pungkan tak tahu mana rabat bener mon pungkai rabat ban sambian seram yardungin putok ni kan selain kita abua din kiri kala abua kada coba holen coba nikah tahlilin coba apa nikah sedekain tarik mula nyelpu abua semangken nikah mula mikir bua coba mondring sepo sobung omor benih perjuang nasi repu sangkol nasi repu cocok mak tu lo cek emosi neben pu anu regala korban dengaran ya Allah cek cocok gitu biasa gula mana pidato pas gecit sini kakuru perpan kejadian gitu bada nyanyian coba tapi ki saya makna nengak nikah engkau entar mar setia malam Jumat engkau mole tang na anak pas tadak seengak kangkol mak kas taban engkau ipala engkau lamba alako kuntang sangkolan saya patompes itu mo entek gitu mon sababan sertifikat daro aro tau sa soroan aja kena bak mater langsung isare lah ini bener ereng kaseben setawaan tak melo le alen kriyo lolo sekrido akhirnya gara-gara sabat loloke tak nyapa pas buruk temor pada tak nyapa kerja jalan si asal pada jalan itu topai pagar pak gara-gara loloke aja depan benembuk si dalam kopur posang anapa ngabes anak pada tak akor keng badening reng tuan tandi sangkolan tandi nanti nana tada keng naanan masya Allah sampun sabung umur pak benembun ahli ibadah ahli nolongi perjuangan makita andi apaan benembun lem kopur celep tak kare ya Allah celep tak kare poi kompoi pemonduk nih ngeluk hulu poi pemonduk yang dari pesantren saya mana kompoi rengannya mata andi tidak saya ampu aki bejeng bah cakang pemonduk bah cari tak ada saya ampu aki tak ngampu aki reng tua tak ngampu aki tunyana mbah ada cakang bah aduh bah temu apal Quran bah temu apal nikah kitab ya Allah pas orang ahli ibadah masya Allah kajak pungan nih bah ningku laku si poi kompoi panika bah tetireng mulja salah tetireng mulja teti tokoh luar biasa yarkai masyarakat dibudin terus kembana bah room ya kholi pentawon Allah seneng ya seneng manter potran sambian terseneka terenga ke sampean tertak gunenga ke sangkolan sih ke
Keng berat nih keng ngetek nih. Ba-abo nih ngetek. Takok mi pas abok nih kata kengain. Mangkat gulu ban sambian mi nabi mate. Tore jak ngampuake dari nak foto. Nyango tibi mayu punya. Takok anak taenga. Iki. Mangkan nyari mangken gojoron sejor aja guru. Senilai kita ki. Kabeh sango ku nak mun mate. Ambian mun andi bese buk, Pak. Mun di bese. Ni kata langkong nyon sapora. Jok mulu mikir anak sambian. Anak le mari pakabin, mari kebaiki Roma. Sambian bah andi bese, sampai andi bese 100 juta. Kesedekah boleh, kebaik sangu mayuk ke akhirat. Kesedekah boleh. Cek kesedekah ke pesantren, cek kesedekah ke madrasah, cek kesedekah ke lorong, cek kesedekah ke anak-anak yatim. Kei sangu ku laku. Ajari mun beki kana foto na tak umur seminggu jayu. Pahtas mentah panjelin melemas temu. Hah? Engki kan? Engki. Puh, berak ya. Ngurus panika bararabu berak. Anapa bararabu? Karena ngadepi manusia nika anggo ngadep dekeben sebiasa ruang. Patek ruang. Patek nika bararabu mun diberi ngakan, cek taon kecerekeuna atoro apa? Cek taon keng mun orang diberi ngakan kadang tak tahu kecerekeuna, maki cerekeun patom pas jana pula. Iki kuleban sambian ngurus guru ngurus sape guru aku akan sampai bisa berikan jangan lepakani lenang neng sengamun orang lebih makan lebih door lebih nggak nikah kadang pada apa tak nyotu kasih beri door lontong berak kan sebab ate kan itu kadang pada Rabu mun tak dikuasai ben malaikat tidak dikuasai oleh Allah artinya tidak dikuasai ben kelompok malaikat dengan tak sebagus baik kuasa setan liar kak liar maka dari kemarin ken nih kak tuain tuaakin tapain sedekain kalau bencar kak ditiga ditoh bengesepo ya holen berarti nyeram buka ku laku bekal ngaulia buah napa buah nak foto nak bekal tetireng saya birru abaakum tabirrakum abnaukum papaku sembian ke bengesepona maka nak foto sambian tau sasoro nak foto nak bekal fokus ke sambian sallallahu ala sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi Allah ya rasul ya habib salam salawatullah alaika sekalian lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi ya rasul ceramah penutup gula matorah abak ni kan sekapin ni ke orang kampingan kan terus tiap orang si ontong
istilahnya masuk ke kelompok diwanus sa'adah, masuk ke area keberuntungan, termasuk aning rombongan orang-orang si ontong. Ternyata ada menurut konsep Jepon si bisa mengeluar manusia dari kelompok celaka bedeti kelompok orang si ontong ini kali bersolawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan beda cerita guru, hal hunaka syai'un yukhrijun nasa min diwani syaqawa ila diwani sa'adah, kan sini. Apakah ada di sana itu satu perbuatan yang bisa mengeluarkan manusia dari daerah kecelakaan menjadi daerah keberuntungan? Beda beda. Kenapa? Mabenyak mau sholawat ke Gusti Kanjeng Nabi. Ikuti cerita berikut ini. Setengah bulan sita pongkor, beda tamu ke jompok dari Bengkalan. Ring laki bending bini, perempuan punya tamu jompok, masuk ke jompok ini pas tak betah sekali, nunduk sini. Jadi gue letak kok si pengatur, jadi tak betah sekali. Aduh, dek ada jangan. Akhirnya gue lah, bentar bersalain. Pada sini kalau mari keparuan nasi lain, gue lepas motor kau orang ini. Dari gak dimai, absen dari Bengkalan. Keng neng orang bentar kasa betul-betul ditata rapi. Macam orang beda apa jangan. Abdina terongatorna ajunan. Bila? Bulan Dzulhijjah tahun detik. Kan gue bulan Dzulhijjah tahun detik. Gue langsung ucap sombong. Karena itu Dzulhijjah nih kan. Kulit saya kosong tahun 2010 lekor. Ini kasih kibada, benih kosong kibada. Tapi mon tahun 2000 segemi 6 lekor, 7 lekor full. Jadi gue ngocak, sobung ampun. Saya olah titi meni kok. Buka bi gue. Pola mi beda semak kiai ke daerah Compoi Bengkalan. Buka. Sobung. Pas beda stong. Ni kak beda ni daerah ni. Lha kayak itu semak kiai ke Compok. Pola telepon. Telepon bi gue. Sani telepon tak pas tak ngunceng. Teti orang si telepon ban gue ini ternyata tak ngunceng. Ngucak tak ngunceng sini kele. Tapi mau ngucak tak ngunceng mak boleh tulis ni kan tu. Faham? Ngerti ya? Oke, selesai. Ya baik bagi kapan nikah? Motor sekarang kong kiai. Napa jang? Abdina mulai berangkat dari Roma. Abdina kan tu tak ngakan, tak nginom, tak bentai. Pon apa saya kalak ko pak? Macam solawat abdin kiai. Dari tero ajunan terbisa. Tuti tak bentai sekali jang. Magian binin. Kin killer rasa. Lo ni kan bisa bah ngocak. Arokot tin makin. Apuka. Tetiba ada orang compok nginum, ada orang kopi, ada orang nasi, benar-benar paku. Kau besang. Ari. Teti gue lebih ingat ke debu segala. Si asal kentok yang kelu-kelu lah. Orang ini bakal jelaka kan kecewa berarti. Asal kecewa, ya reset benar bah tak kecewa. Bah bisa, rian dari sebah tak hajat. Allahu Akbar. Mayu, agak kemarin. Bocos solawat. Apa saya tak hajat? Pola apa tak hajat pula? Jadi berarti biar mau nanti masalah, lejak buru dari solat. Ambian mundi jad hajatan lejak nyang lah dari solat. Mak bisa ke? Cak solawat bah bisa ngak gini kan? Apa? Ijak dengan solawat ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bang labang untuk ngadep ke Allah. Asompa Allah baca. Wa izzati wa jalali law atawni min kulli tariqin wastaftahu li min kulli babin lama fatahtu lahum hatta yadkhulu khalfaka. Muhammad,
demi tang kemuljaan, demi tang keagungan Muhammad sengkok dia sompai ya kebakna ya sahabat abai si ajabi sekangkok lebat lorong di mak abai tok tok token lebat labang di mak abai lama fatahtu lahum bingko te buka na labang Muhammad hatta yadkhulu khalfaka sampai orang si ajabi sekangkok jadi masuk berdebu di nabakna mun bakna sabak yada bingko buka na labang keng mun bakna tak sambil tak buka na labang Allah Wassalamualaikum Muhammad makana ja solawat ku kan gore romaro nyaman head pada di wudu pada tak di wudu pada dalam alaku apa bayi macam solawat pada nih kurang inteng belum macam satos nyaman sepu nyaman sejut nyaman mun nginjet pas tak majak lain yang pada benereng bini lambak semacaan solawat kelepai boleh nyaman pun tambu sekali sebaca solawat keng tak pitom pahirabui nabi ini dalam mimpi napa debu nabi ambian minta napa bu tore bi gule doa ki ambian minta napa bi gule tore doa ki ternyata si bini wah ngocak abdi tak minta napa kok kun setong kajunan napa abdi mau nandi masalah abdi lok olok ajunan rabu ki are jan gula tan gula gini ka pernyonan ngak nikah hebatan ben pernyonan lain guru yuk pada benereng kampingan yuk dingaki antar ke Mekah kan itu les lo tropona otang troan sambi lebih irang kampingan kakak berok sanbah tawab mari tawab pas solat napa solat sunat tawab bari sini ka bahyak ka tanang setin multazam ya Allah bae betul nona pona otang ya Allah abdi na kaji Rahman ki kare 200 kaji Samsul ki kare 50 ane betong api anak abdi ya Allah solehah tertulia nemu laki ya Allah si rahmat tertulian di anak ya Allah si Rahman ya Allah makin daftar di polisi terlulus ya Allah terroy baca kau nah beda setong lebur duan jadi ngaki tawab aleng depak ke multazam yang kata ya Allah nyona abdi naga ajunan setong saos tak nyona boleh selain pamustajab pagi doa abdi na beda gak di mak bisaos papada ben mustajab abdina doa di tempat kain toh al-fatihah maril pamustajab pagi doa abdina adua eka di ma abisaos pada ben mustajab doa abdina tempat kain toh mari pas mari jika nak mulai ke kampingan doa mustajab mulai kan ya andi tuan apa boy mustajab ada bah andi jolo andi doa mustajab mana lo aji dia santaan ban sikibur kejudu Rahman ki kare 200 ya Allah sallam oleh keluar dari Masjidil Haram pasti bini bah ngocak ban mari minta motor ya bah ngocak aduh kalau pai wah tidak laku na boleh wah kalau pai mana lo gula aja datang ni kata tahuak gula TV boleh gula ke Mekah tahun 2000 lambak ni ke Jaipur aja datang bini gula kepek wen gula pas nikah ni yang multazam gula pani hijir Ismail boleh kepek boleh tuli ban satu angko saja boy mikir ning pancuran emas ronda pancuran emas ro ni pancuran emas guru imizab guru mana pada doa angko saja kok tuti gula bentor pun orang neng cedor selebur mana apa gula tak baik ke baik tak nambah tak kurang mari pun mari kepi saya pinta mari kepi motor kok ada apa ke gula tu pidato tak di motor kok bakal lagi jam dulu aduh kiki masuk boleh ya
aja tak tusiu. Kula lamba pun yo goreng kula mator ke tuan rumah na. Koni iki, koni monono. Ni ser ke tuan rumah na. Koni gula konjangan nih kak, kanizar, keranizar perancang. Koni ini, ya terakhir ni ser gula. Gini ke gula. Atau mau nyokbul je tak guru nyokbul. Tori mun mulai, mereka bilang kowe gula. Lestari ponnya, motor kok, apa? Engki kau lepai kok. Nyelem boleh. Apa mbian tak ingat ke motor bilan? Ya tolong je. Buat cia kalau pai tak ingat ke motor. Teti sekelak guru tak minta motor, tak minta napa lagi. Aleng-leng, wajar ya Tuhan. Mustajabkan doa saya ya Allah, di mana saja saya berada, sebagaimana mustajabnya doa saya di tempat ini. Saya heran nih ke sini. Ustaz Danu ningi TV sembilan, sedih guru. Saya punya penyakit perut. Sedih guru. Oh iya. Ini berarti kamu sering emosi kamu ini. Wah, kan itu iya. Anda mungkin sering emosi. Ayo minta sama Tuhan. Ya Allah, mohon maaf ya Allah, saya sering emosi. Gimana sekarang? Sembuh ya. Guru jangan doa enggak. Gini kayak kasar. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Abdina nyo ona kabagusan si pernah penta nabi kapi apa wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nyo ona jauh si pernah iso on jauh ban nabi kapi aja dia pada ban mabadah hal pujuk saalam ngakholen pujuk saalam tak ada jadi ban segi buruk ini. Doa Nabi sikus bagus abdi minta pada bentuan Nabi, pada bentuk anak bajal haban sebisa mendatang apa dari langit tanam dos deoran pakun ngena abdina anyo ona keajunan kalau bendoa sayang kui orang ki buruk ban atawassul ka orang wali saya tawassuli ban orang sigi buruk pada tengah kicukan deoran di tas nangis pakai ker telo tanamnya pah benyaan bersiru si ulin ngampung pah benyaan nyaman gitu kan pada kiai kantor sejak wali na abdina nyona pun apa saya penta benreng wali ke sini nyaman gitu cari ngoleh aja gini gak pada contoh. Alhamdulillah sih leniron ya mak bocor mbian ngaji lan tua anyar. Alhamdulillah kini kaki jak ngale dari solawat ki insyaallah ambian si asal diwanus syaqawah pas ngale ka diwanus saadah si asal celaka pasti pontong menallah mata tadi rengontong al-fatihah. Kami mesti saya Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب الشفاعة ويرتجي من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحاب السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمتي واسترنا بذيل حرمته واحشر
واحشرنا غدا في زمرتي واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا متمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم تقبل وأوصل جميع ثواب ما قرأناه وما تلوناه وما عملناه من الأعمال الصالحات وما تصدق به صاحب الحاجة هدية واصلة ورحمة نازلة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين وأرواح الأنبياء والمرسلين والصحابة والكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وخاصة إلى جميع أصول صاحب البيت اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مداخلهم ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.